The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema o sa pag-iluhang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 sisid na. Ang bilab. Naputol. Naputol lang atong 3,900. Oh, nakorek. Aray! Oh, diba? Oh, naputol. Oh, correct. Hey! Happy Wednesday sa tanan! Oh, ayaw buang ko bayot. Oh, Marso 5, 2025. Wow, happy lang. Oh, correct. Oh, aray. Lamig ito ng mga kiss nag-uyab, no? Hi, kumusta, my bunta? God bless. Siyempre, good morning! Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology! Wow! Oh, wow! May buntag sa kanang teacher ng teaching personnel of GSMST! Huwag sa mong pinilanggang estudyante! Happy morning! Buenos dias! Assalamualaikum kanyukatan! Wow! 9 bag na bigat! Oh, wow! Social order Ilocano! 9 bag na bigat! Oh, diba? Oh, mayat-met! Agyamanak! Iampak mo sa ulo mo to! Ay, nalang. Siyempre, kung mga mga sokay, wow, nalapunta! Oh, wow! Siyempre, live na live ko sa kong FB page. Oh, FB page ba? FB na kong account, ay Lando Bisaya. O siyempre, among i-replay na among live sa among, siyempre, sa among page, ang 106 sa Marino News FM. Oh, wow! At siyempre, sa among YouTube channel at type lang ang Marino News FM. O siyempre, ang among Zeno Radio, ang amo na ba sa Zeno Radio? O siyempre, ang among text line, ang 0975-0723036. Wow! O, nangaon na ba? O, kaon mo, kaon tuwag lami. O, kumain ang masarap. O, kumain ang masarap kapag stress ka, bawalang stress. O, diba? Dahil pwedeng stress ka na. O, stress ka na, gutom ka pa. Happy lang. O, siyempre, good morning atong mga susmagay sa may wow. O, sa Bagsakan, happy morning. O, kanang mga atong mga flea market karon nga naninda. Happy morning ka na atong tanan. Ingat lang. O, Jerry Garcia, wow, happy morning. O, present daw siya, wow. O, si Ma'am Jackie May Umar, happy morning. Siyempre, Consuelo, good morning, Philippines. Hello, world. God bless everyone. Keep safe and God bless. Ingon si Conido Gulado. Wala sa Sugod Southern Lady. Happy morning. Wow, itong mga soaking jeepney drivers, kulig kapal-habal. Happy morning ka na itong dalaning at lang. O, siyempre, good morning, my buntag. O, sa itong OIC College President. O, diba? O, si Mr. Roderick Tritrio. Siyempre, good morning! Sa among, o, diba? Sa among bag-ong presidente. O, President Dr. Roy Lim Valesco. Wow, good morning! May buntag. Ingat lang. Ma'am Marcela, good morning. Atong Vice President of Affairs, Judge Jota, good morning. Happy morning ka na itong talangyat niya. Siyempre, good morning. May buntag, Captain Marnet Apit, good morning. Dr. Celine Chong, Captain Ibono Lorente, good morning. Happy morning, Sir Salon. Sa Bill. Wow, good morning. Ivan, happy morning ka na itong talangyat lang. Wow, pagkanit. Siyempre, good morning, may buntag. Mga tulog, ilang morning family, happy morning daw. Mga Auntie Marcelo Mari, good morning. Siyempre, good morning, Mr. Regan Sikoy. Ang atong head sa
Student Admission and Scholarship Office. Good morning ka na to. Yang assistant si Romani Kagog, si Abs at Chola. Happy morning ka na itong tanan. Ingat-ingat lang. Pagkanindot. Siyempre, good morning, may buntag, Miss Maripi Villaplanga. Good morning, Ma'am Peng, atong director sa Public Information and Communication Office. Well, good morning, Assistant Urso Benitez. What's up? Yan, Isabel. O, diba, Isabel? O, sinanay sinig. Happy morning ka na itong tanay nga. Sir Eric Villanueva, Ma'am Norma, good morning. Cedric Maplor, Kyler KK, o, Cristel. Happy morning ka na itong tanan. Mother Esday, good morning. Si Warday, good morning, ma. Mami, tell this ito. Under Ashin, this is kawit, tapi mo naman Sisters Family. Happy morning ka na itong tanan. Pag kanino to kayo, siyempre, Visual First LBR. Diya sa Dakman Village sa Ricodo. Happy morning, Activate Final Family. Happy morning ka na itong tanan. Enjoy lang ha, bawal ma-stress. Siyempre, Women's Month. Diba? Diba? Nasa kinabuhi. Diba? Napadiri. Hoy, tinojo niyo. Kaya naka-Power Max man. Diba na siya? Kanang, ang babae daw, pag naka-smile habang nagtitext. Nagtitext ang babae, naka-smile. Kinikilig na siya. Yeah! Mabuang ko ba yun? Anak sa ko. Pero ang lalaki gani, naka-smile habang nagtitext, may niloloko yan. Tinuring kitang kaibigan, tol. Sana all. Di ba? Nasa ka nabuhi yan. Siyempre, good morning, may buntag. Siyempre, good morning ka mga sope. Love na sabra, sambod. Happy morning, XYG Food. Good morning, Mother Glatre. Good morning. Office alas 10 kutub alas 10 sa buntag kutub alas 10 sa gabi. Wow, XYG Food Hub. Oy, nakakaon na kada Auntie Annabel ang kulibipan ko diya sa XYG Food Hub. Nasa Purok 2, ha? Nada sa Sambud. Di ba? Good morning. Check collected by. Siyempre, Sir Mayo, James John, happy morning ka na itong tananog. Wow, good morning! Mga tanog, Nunez family, happy morning. Dalis Minyos, ha? Dahil sa ilong sabat, good morning, happy morning ka na itong tanan. Ingat-ingat lang. Wow, pagkayot. Kanta. Kanta, pa rin ko. Siyempre, naka-power na di ba? Power! Wow! Uy, salamat dahil sa ako mga Ilocano, ako mga customer gabi sa barcode. Salamat! Yay! Ako'y makimong baboy, ihigot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluoy, pagkauna lamang siya og iatch. Kung ako'y mahimong iatch, ipapilit sa inyong haligi. Kung aduna mo'y kaluoy, ipakaon sa inyong baboy. Kung wanay baboy sa inyong silong, wanay mukit-kit sa tigingan ipilit sa inyong haligi. Kung wanay baboy sa inyong silong, wanay mukit-kit sa tigingan ipilit sa inyong haligi. Oh la la. Hello, Samuel Rosales. Diba? Shout out Terlan from Sibugay. Nakasimangot ng gasador niya. Wa na, nakamugot. If I'm going to be a piggy, you tie me under the backyard. If you have mercy on me, you feed thy shit to me. If I'm going to be a shit, the post, that's where I should seek. If you have mercy,
You feed me to your piggy. If no more piggy enter the backyard, no one's going to eat with the pussy sucking shit enter the backyard. Kung wa na'y baboy sa inyong silong, wa na'y mugit-git sa tigingan ni pilit sa inyong haligi. Oh, wow! O, di ba? Oh, correct ka na kinabuhi. Yes! O, di ba? Oh, siyempre, good morning, my buntag da sa Prince Lechon. Oh, Prince Lechon Fast Food. Good morning, good morning, good morning. Ma'am Dine's wife, sabi ako sa Lem. Wow! Si Prince, si Kenneth, si Prince, good morning, good morning. Ate Tate, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Happy morning ka na itong tanan. O, ingat-ingat lang. O, happy-happy lang, Jod, ko di ba? O, siyempre, si Aileen. O, si Aileen. Si Aileen, si Marvin, si Henry, si Master Chopper, Ronel. Happy morning, oh. Si Dr. Nita Capasio, among head sa Sports and Social-Cultural Office. Nanawag. Oh, di ba? I-cancel lagi, kay on air ka, bantay ka. Bantay ka, tol. Oh, nasa ko, di ba? Nasa ko. Oh, sige. Sige, correct. Oh, sige, ma-online ka garon. Ma'am Elaine, on air ka garon. Oh, di ba? Hello, good morning ni Ma'am Elaine Capasio. Di ako, nanawag na ko. Hello, good morning, si Sen Aurel Cruz. Hello, good morning, Sir Orlando. Og si Samuel Rosales, good morning. Ma'am Anggi Villaver, kumusta? Nagsaon dyan na, diba? Diba? Oh. Oy, on board pa ko, Ma'am Elaine. You are not allowed! Hello, good morning, Mother Gloria Treo, good morning. Oh, diba? Wow, happy morning, Jolo. Wato mga drivers sa Survey Lumini, si Bastian, Don Jula, si Vincent John, happy morning ka na itong tanan. Wow. Ma'am Katrina Marcos, si Abdulrada, si Kamar, si Ariel Rosal, happy morning ka na itong tanan. Hati na daw. Siyempre, Ma'am Darna Apo, Dervin Apo, good morning, happy morning. Makoy, Madam Maria Chong, happy morning ka na itong tanan. O, diba? O, siyempre, good morning, may buntag. O, diba? O, may buntag yan sa Infinity Salon Barbershop. Good morning, Angel Merlano. Happy morning ka na ito, tanan. Oh, ni John, ni Jimar, Teddy, wow, ni Uncle Moody, Uncle Richie, og si Jimbo. Happy morning ka na ito. Og siyempre, sa akong pinalangga og minahal nga Mami Arjen Fajardo. Happy morning na sa Skybox Coffee. Happy morning sa Mas Bachoy, Auntie Chanda Ibon Fajardo, BJJMP. Wow, happy morning ka na ito na. Nasa Upper Dulian, si Mamang. Hello, good morning. O, diba? O, sa Mas Bachoy and Skybox Coffee. Wow, pagkalamidyo kayo. Ay, maudan ni siya, no? Madang uban da nga, maklaro dyan mo ang mga uban, makita ni mga tao, no? Nakasimangot, medyo, ang ilang abaga, murag hawi kayo, kikapoy, maglakaw, hinay na kayo, oh. Kay mga walay kwarta, si Serenity, good morning, happy morning, halag ka na ba na siyang kinabuhi, happy morning, oh. Hello, ginoo, mani mga signos, mga signs na may pera ang tao. O dapat kanang makita ni mga tao nga lagi nakangiti. O di ba? Wow, galing smile. O. Correct. O. Masayahin. O dapat malipayon. O siyempre, hindi masungit. O di ba? O palaging relax. Oh, wow, ano? O, syempre, dapat fresh na siya. So, dadagan na lang kwarta. O, sana all. O, diba? O, diba? Nasa... Natin, tinuod ni sila. Kanamang mabaya. O, kung biyaan gani ka. O, kung gibiyaan gani ka, magpagwapa ka. Tinuod na. Tapos, pilian yun nga always kang happy. O, di ba?
Oh, di ba? Para masaya ka na. Maganda pa. Oh, di ba? Pag kanindot yun ako na. Oh, siyempre, good morning. That's GNG Turning by Casa. Good morning, happy morning. Happy morning. Sir po naman sa Casa, good morning. Kami lang po kay Chico, sa Bundol, John Mali. Happy morning. Malayo lang, Babitcho, Bibichin. Happy morning. Si Dincio, si Kuelong Hair, si Antinolpa. Sa GNG Turning by Casa. Happy morning. Kanato ka na. Check connected by. Diba? Payon si LJ Ombyang. Kusog man kayo kag tungap og beer gabi idola. Ay lala. Oh, akong amigo, alo. Hoy, salamat so kayo ha. Labi na to ko mga friends from from Ilocos, from Region 2. Oh, thank you very much. Punitin ang sedula. Agyamanak unay. Oh, wow. Agyamanak unay. Oh, thank you very much. So, di ba? Oh, naimbag na bigat. Oh, di ba? Oh, naimbag na bigat. Oh, di ba? Oh, Mami Arjun. Oh, kabalo na ako mag-Ilocano. Oh, di ba? Sige na buhin. Oh. Mami Arjun. Oh, Mami Arjun. Kanang matcha. Pangaasi. Oh, di ba? Hoy, Ruben! Kabalo pangaasi. Ang sama labi. Di ba? Oh, pangasi, Mami Arjun. Oh, coffee americano ni Sir Dai. Pangasi. Usay pangasi, please. Oh, Mami Arjun. Oh, di ba? Oh, maawatam. Mawatam. Oh, do you understand? Ay, ang gubayoto na sa kulay ko. Hello, good morning. Ati ba may kodeo to banda? Oh, kung sa lapi morning ka ito na. Pidya mo ka lapi morning. Wow, good morning. Migo, shout out ko sa mga tahong. Mga taong bintahoso. What? Oh, correct. Kaya dyan mga taong bintahoso. Correct ko. Si Ma'am, good morning, Sir Laningon. Si Ma'am Cristina Malen Castro. Oh, correct. Oh. Ay, oh, diba? Hello, good morning. May buntag. Siyempre, masun sa Isabela City. Lamitan City. Happy morning. Lamitan sa Balay Balon. Happy morning. Oh, diyan sa Pispiglayan. Kaya lumiluhan, nulungkos sa ating titing paisal. Happy morning ka na itong tananingat lang, o, diba? Earl Magtarosa, mga Tarosa family. Happy morning! JD Begang! Wow! Yang Bento na kanukot, happy morning. Adel Molina, Rafi Guanzon. Wow, happy morning ka na itong tananan. O, syempre, ni Abing Climar. O, kaya ulas na namin. O, gatong mga soke na sa tumaga, dapit sa Forest Lake. Lalaban tayo! Oh, happy morning! O, diba? O, na diya sa tumaga, no? Na vulcanizing shop diya. Happy morning! O, sa Forest Lake po. O, sa Forest Lake, o. Buti pa kayo dyan, higa-higa lang. Tindog-tindog po do sa hay mo diya. Easy. Oh, kanta tayo. Para malingaw tayo, kanta tayo. Yung sabi na, o, diba? O, nasa, o. Kanta tayo. Paano nito? Why? Dagang kayong mga bayot. Hala, o, diba? Querigan, o, diba? Jojo Sanson, kinungok ko. May bayot ya. Walay bayot, dibi. Suroy bisan asa, imog yung makitaan. Mga bayot, sana'y nidangkan. Ayaw katingala kay kami Diyosa sa pagpagwapa. Ayaw jud mo kantyaw kay wala mo ilabot sa kinabuhi namong mga bayot. Palihog lang ayaw jud mo panghilabot. Atong gamay pa ko, ibunalan kong tatay. Kay wa siya kauyon sa akong kiay-kiay. Wala siya'y mahimo kay ang pagbati ko
sama kang inday. Ayaw jud mong kantyaw kay wala mo'y labot sa kinabuhi na mong mga bayot. Palihog lang ayaw jud mong panghilabot, panghilabot. Ayaw mo kahadlok anang herpes o gonorrhea. Espesyal ning ako HIV virus ra. Ibo kalibutan mauni sakit nga gikain tapan. Dunay bayot nga doktor, dunay bayot nga teacher, dunay bayot nga dancer, dunay bayot nga macho, dunapoy bayot nga ang profesyon niya engineer. Dunay bayot nga boxer, dunay bayot gi ulcer, dunay bayot nga dato, dunay bayot nga pobre, dunay bayot nga tambok, dunay bayot nga niwang, dunay bayot nga wala tao'y bagang. Dunay bayot nga inmates, dunay bayot nga wanggets, dunay bayot nga pordoy, gihukhukan sa bugoy, dunapoy bayot nga nagretiro kay gikapoy. Kapuya oy. Ayaw jud mo kantyaw kay wala mo'y labot sa kinabuhi na mong mga bayot. Palihog lang ayaw jud mo panghilabot, panghilabot. Sa akong paminaw mo jud nalingaw kay kaming mga bayot sobra makalingaw. Komedya diaw, komedya diaw, tinuod bitaw, di ba? Ayaw jud mo kantyaw kay wala mo'y labot sa kinabuhi na mong mga bayot. Palihog lang ayaw jud mo panghilabot, panghilabot. Dili mapaangkan pero musanay mo daghan, buot diin gikan kining among kaliwatan. Kalit lang og tumaw dali ragyod siyang mailan kong makuratan. Ay, ginaw ko mabuang ko bayot. Hoy bisan asa imo yung makitaan kaming mga bayot ni sanay ni daghan, ning mga bayot ning sanay ni daghan, kaming mga bayot ni sanay ni daghan. Oy, dunay bayot nga dimek, dunay bayot nga. Dunay bayot ning tahi, dunay bayot nga pulis, dunay bayot nga army, dunay bayot. Dunay bayot. Ulay bayot dito. Oh, di ba galing? Oh, dunay bayot manager, dunay bayot. Dunay bayot nga DJ, dunay bayot presidente, dunay bayot. Antay ka tol. Ay, no. Dunay bayot attorney, dunay bayot janitor. Wa sa tibatasan ha? Hello, good morning, Ninong Mandy. Bakit ito malabang? Good morning. May go on sa L na sa Pilipinas. May go on sa L ang dagat sa Pilipinas. Lando, Bisaya. Sa mga Jerry Garcia o Ingara po gala. Oh, buwag ko ba ito na sa So wala ko nakalimtan, no? Wala kalimtan, no? Mga suki, no? Mga taxi drivers ko habal. Happy morning, oh. Mga bayot nga driver. Happy morning ka na itong tanan. Ingat-ingat lang. Huwag lang kanino to kayo. Pagkatawa lang ko yo. So, wow, good morning. Kumaring, Besang, Tibit Parilla, good morning. Happy morning ka na itong tanan. Wow. Dahil yan, happy Jackie Umar, Mami Umar, and the Umar family, happy morning ka na itong tanan, ingat-ingat lang. Siyempre, wow, good morning. That's the Euphoria ni Pokemon, happy morning. Hello, my friend. Thank you sa kong invitation, ha. Di ba, ko na invite.
Oh, siyempre, ang atong Vice President for Admission Finance, Dr. Alvin West, good morning. Happy morning. Labi na sa akong mga FB friends. Sa tanan nag-birthday, happy birthday. O, diba? Sa tanan nag-anniversary, mansary, o, happy anniversary. This is your last anniversary and mansary. Magbulag lang mo, gara mo na. Ayoko! Tomasoke, wow, Rapi Guanzon, diya sa Catalina, diya sa Divisoria, happy morning. Oh, diya sa may, Salaan, ginong happy morning, Wow, Ronda de Basilan, hello, Sir Richard. Happy morning diya sa Barangay Kalugusan. Si Tixon, di ba? Happy morning, Joy ko, di ba? Ayaw, Paul, bata pa ni. Happy morning, Joy ko, di ba? Pagkanagan nyo. Siyempre, ato, masukin na sa pueblo. Happy morning. O, diya sa, Happy Convenience Store. Happy morning ka na ito. Talingat lang, o, diya sa may Navarro, sa Tumaga bypass. O, di ba, o? So, kung Tumaga bypass, ko, pira na kasing-kasing, no? Kay bypass, masa kasing-kasing, pira na. Oh, wala ba namang liki ng mga kuan diha, mga semento diha? Okay ba ng semento diha? Kay Ginoo ko. Oh. Pagka ano na Hello, good morning na. Good morning sa akong boyfriend noon nga nada nag-work, nada sa DOH. Wow, good morning sa akong boyfriend DOH, di ba? Salamat jud kayo sa akong boyfriend sa taga DOH. Driver o kabalabal ba? DOS, driver o kabalabal. O siyempre akong amiga diyan na PWD, di ba? PWD, person without diet, happy morning. Wow, Lily Rosales, good morning, happy morning. Diyan sa Glass Canteen. Mamalan Masinsin, Sir Masinsin, happy morning lang. O siyempre ni Lizelle, happy morning. O siyempre kayo Wednesday karon. Pagkalamit kayo, wow, si Dusutan. Hi, hello! Di ba, Hello, basta naka-Power Max. Di ba, Hello, ma'am, kumusta? Wala pa naabot, Sir Dahay, no? Wala pa? Naabot na? Ang padala ni ma'am? Wala pa, no? So, correct. Hello, ma'am! Tatagal ka pa ba? Siyempre akong mga friends sa Facebook lang Bisaya. Wow, happy morning lang. Dapat kami tumog Power Max, power to the max. Wow, pag kanito kaayo, di ba? Naka-Power Max na kami go. Yes, Naingon si Gina Garcia, naka-Power Max na kami go. Hey, tatalab ka ba? Di ba? Tatalab, takaman ka Gina. Tatagal ka ba? Ano siya? Dili tatagal. Talab, murong talab. Pantay ka, tol. Basta may talaba. Joke lang. Ang sarap po, tol. Siyempre, di ba? Pasakuti sa Koji katong Skin Max. Wow, ninot kayo. Koji sa artista. Ninot kayo. Di ba? Siyempre, wesa ka doon. Hello! Di ba? Ganda man ni Uncle Ruben. Uncle Ruben, ang masaya para atong haom sa inyong dughan, di ba? Og muhaom sa tanan, di ba? Muhaom sa tanang bakante sa inyong masamo na. Sige na, okay lang. Mag-ayo pa ko sa kong kuan, mag-ayo pa ko sa sa kong treat mo na wala na akong eyeglass nga tag 3,900. Mona! Di ka mo sponsor kay Sisi o eyeglass. Di ba? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Dayo na mo, ma'am. Lahat ng klase, ma'am. 20 pesos lang. Napatet 6.50. T-shirts mga bata. Hello, ma'am. Sulod na. Manalo ng over 30. Napadiri daw. Bungga dyan ni siya. Ato gano'n, di ba? Mabuang ko bayot na siya. Correct ko. Mabalibin na. Mabalibin na. Nabin, okay na. What?
Size 10 po. Ginanang kong size 10. Eh, kiling. Color brown, size 10 nga. Oh, di ba? Huy, may nakitaan ko nga babae, gwapa kayo. Gwapa kay mata, gwapa kay pilok, hamis kay aping, pula og lips, tasok ilong. Oh. Wow! Oh, pero pag combine na, ang pangit. Hoy, magikumbay na tanan ang pangit. Oh, yang na walang abstract. Oh, wow. Good morning. Si Georgina Pahado. Pangasi. Matcha. Nasa Skybox Coffee. Naminaw dyan siya. Hello, Edgar Boknya. Happy morning. Diya sa Cotabato City State University. Sa Kotsu. Happy morning. Di ba? Hala kayo maniwala nato ng ilambay mo na love yung ganda manjod mo. Hala ko naman ito ng ilambay mo na love pagpagsakit ako mga anok. Share by ko Diyos ay siyang tantan pagpag Regine. 1, 2, 3, let's go! Marina News FM. Sisid na. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Wow! Happy lang! Hoy, kinoko, ma-vlogger ang tanan, Ma-vlogger na lang ang tanan, ayaw lang iyang mama. Okay, vlogger, kay mo ni akong anak. Ayaw mag-vlogger ang tanan, ayaw diyang mama, mag-vlogger yung mama, na mo ni kong anak, mumatalag mo kaon, naapil na ganun, kuyawan. Tinood yun, Nag-vlogger na labatanan, Kuya Juan, di ba? Happy lang, di ba? Correct. Check. Ano dyan? Wow! So, ano, ang atong, di ba? Ang atong kapalaran, kalong adlawa, kapal, di ba? Tinood yun ni Sangkingon na niya, get-text na ko, Okay na, Diyos, Sir Lando, okay lang, Diyos, okay lang, Sir Lando, na maging kuripot. Uy, tinood yun na, ha? Okay, ang kwarta, wala na, gipamunit. Diba? Tinood na. Diba? Ginoo ko. Diba? Sigurado ba kayo? Ay ba, nagyaw-yaw diri, Ano pa yun na? Sir Lando, di porket mataba, stress eating na, kung alam mo dyan, sadyang matakaw lang talaga, gifted lang dyan ka, kusulong dyan ka mukaon mo na, mabuang ko ba yun, diba na siya, napadiri, diba? Diba? Ay, nadali ni siya, daw. Ay, tinodyo ni siya, ang maayo daw nga tao, daghan jud nagkaaway. Diba? Madyo na siya, tinodyo na siya, ang maayo, diba? Diba? Pero ang plastic nga tao, maraming kaibigan, kulbaan. Kujawan, happy lang. Dili makuan. Dili mga kung naong sa kamera. Hoy, kujawan, hello. Good morning, that's all of justice. Good morning, happy morning. Diba, Siyempre, good morning, may buntag sa atong mga pasiyo, boys. Kinaminaw sila. Correct, taas to. Kuya Juan, di ba? So, atong kapalaran kalong adlaw, ang papunan. Dili ba? Pak, ganyan. Di ba na siya,
Aloy, mabuang ko bayot. Asa na to? Diyan gara ka ha? Aris! Tago mo si Aris eh. Hoy Aris! O diba o si Aris o. Hoy adlaw Aris kano adlaw madala kanimo mga nay mga pamaagi karon nga makit animo so sing the world og sa mga oportunidad to gain a great nap karong adlaw. So Aris karon nakay nindot a great choice karon between the two. Oh. Unsam lang duha. Mukaon ka dili. Salamat kayo sa giyata ko. Wait pala sa mo gumaganalis, no? Karon you should expect a lot of encouragement karong adlaw ha from your partner. As well as sa mga sweet moments karon here and there. So, kung notice karon, notice ka a change in your heart rate today. So know what that you are in love. Wabungga magka-okay mo. Sa imong karon mo ganalis, no? Yo ay maka-experience ka ng mga delays karon o mga challenge karon adlaw Aris. Patapan talaga ha, but expect things improve soon. Oh. So nalay mga minor tension kung alawa mo may arise due to workload or the climate. Wabongga. Para sa imong kaayuhan mo karon. Ang imong physical ug mental karon is on the rise karon. You should expect the reap of benefits. Okay ang imong ano mo ha. So, gusto ka go for a fan walk lang or run in the woods? Ay, kuyawa po doy. Run in the woods man jud o sa magkadioy mo magkag Pura twilight to clear your minds. Okay, remember nimo ang mga positive things in life. Wabungga. Para sa imong pinasal karon, ay gino ko Aris, manotice mo improvement sa imong pinasal sitwasyon karon for a while. So good time nimo karon to consider mga sound investment. Oh, di ba? And setting aside fans from different ambitions and desire. Wabungga mga Aris, bungga man imong kuan ron. O bungga ugma akong gubuon eh. Bantay ka Aris. So, make the most of it lang. Make the most of it lang. Uy, Tauros. Ang imong kinabuhi karong Tauros, no? Medyo nindot kayo with a perfect harmony. We have a perfect harmony karong adlaw Tauros. Wabungga. Sa imong gugma, ikaw Tauros, no? Medyo maka-overcome ka by romanticism. And about the concept of love. Wow, bungga man. O, nindot man kayo. Di lagi kay pwede mo laki. Ginukumbuan ko ba yun? So, expect a beautiful day filled with love with your partner. Wow, bungga man. Pag nindot man kayo ay mong karon Tauros. Sa imong career, di ba na karon? So, on the technical front karon, maka-expect ka on a lot of zeal karon and stamina para ma-increase ang imong earnings karon adlaw Tauros. Wow, para ma-improve imong analytical and writing skills. Wow, bungga. Para ma-increase ang imong earnings. So, di ba? Oh. Si earnings, katong silingan nimo ba si earnings? Para sa imong panglawas mo karon, you set aside all concerns karon about your physical well-being karon Tauros and everything else. Kaya importante to be aware ang imong emosyon karon o imong reactions rather than living in autopilot. Ha? Bantay ka. Bantay to. You have to add your day. Grab a cup of coffee daw. O your favorite form of entertainment. Wow, bungga. Bungga man imong wa magkay problema sa imong panglawas karon Tauros. Unya nga pon, pasakitan ti ka. Bantay para kay buhat ka para sa imong pinansa karon. In the present house of currently kas karon sa imong career karon will grow sooner or later lang karon Tauros. So I still advise you to keep a tight grip on your finances. Bantay ka sa imong finances kay medyo tight budget ka Tauros. So dili maayo ang imong kung financial ang paghisgutan. Gemini. Ang imong body karon Gemini no nag-requires care. That has been receiving an adlaw. Bantay ka involved signs helping you to reestablish a healthier link karon sa imong current well-being. Bantay ka sa imong lawas. Para sa imong gugma karon, you set to begin anew with your relationship karon Gemini. Kay mga na context karon of letting go when existing nga medyo wala jud na mag-work. So imo jud lang ikuan na, let go na. O kanang imong lasyon nga kuan kala. So you might choose to redouble your commitment og siyempre bring budding romance in a romantic life. O sa imo na. So og naglikat imong kung madili maayo pa set aside na.
or kalimtik. Oh, pangitag lain. Oh. Niyara ko dire, Jiminay. Para sa imong karinag trabaho karon, kanang imong sitwasyon karon sa imong job karon, you never intend to build a professional that same to have now. Kaya nag-urge nimo to resign from your position karon or to pursue sa imong dream. Wow, bungga! But even so latido, do, re, mi, fa, sol, la, so, kung alawa is not the day to make any decisions karon because of the tungod sa mga challenging position karon sa mga astral. Ayaw jud. Para sa imong palabas mo karon, medyo upset ka kung adlaw Gemini. Or you feel like snuggling up or staying at the recess karon. Medyo sense of security to taking away from you. But ayaw ka stress. Don't stress lang. Remove the stuff. You care about for a short time. So listen lang. Paminaw lang. You have to listen to your heart, but still stick to your workout plan para sa imong lawas. Para sa imong karya karon, this is the day that the Lord has made ang imong financial, sa day of your financial security. Wow! So imong madiscover karon your potential to gain profit is very high. So kung financial, walay problema Gemini karon, wabong ka mas Gemini. Unya ka, mabankrupt ka. Cancer. Kasi your chance to carry out your inventive thoughts karon ha. And grow your reasoning karon lawa. So your thoughts karon, ang imong mangipon become the origin of your energy. Ay thoughts slide na ang imong mukanda, di ba? Ang ginaon natin. Sa imong gugma karon Cancer, you will choose to portray your love and fondness. Mga imo nang ma-accomplish karon through a public gesture. Wabong gaman. Kanagplan kag mga unexpected gathering karon to regard sa accomplishment sa imong partner. Wabongga. Kung katong mga Cancer nga single, kinahanglan ka, you have to open your eyes. Og imong i-appreciate the affection around you. Make the most of it. Para sa imong career naman mo karon, you will hit the pinpoint karong adlaw Cancer. So ang imong mga mata karon are set on the purpose karon, and you'll make certain about unsay imong gi-focus karon. So be patient lang kung naay mga progressions happen man, di ba? Or might be approach and chip away a totally new side. Wow! Para sa imong panglawas nimo karon, naipos karon nga medyo corporate ka business related presyo karon lawa na presyo karon ha karon Cancer ha. So in front of certain medical conditions nimo. So ideal to begin the day with a series of activities karon, meditation, yoga, o kalma to calm your body and soul, o ma-assess na the defeating actual issues lang. So at time lang karon Cancer, the stress from influencing your peace of mind. Para sa imong pinasa karon, normal din nimo karon. Normal nimo ko sa mga cash matters karon Cancer karon. So na imong mga monetary benefits karon are not sure except you put in a hard work karon Cancer. So you might get a monetary gains kung if you move proper thinking lang para walay sa di ba? Mauna nga tong first set sa tugaw nga drawa si Aristotle Dimension Cancer. Ang unang set nga mapas mo. Kaya nga sila ang unang nito Pujawan, di ba? Ay, hello, good morning, my buntag. Ani Vicky Dyson. Put sa Mercedarian School, happy morning. Sa akong amiga diya nga, always so nang kapaminaw. Wow. Nabudi, gisaway, Sir Lando. Gisaway jo ko Sir Lando, kasi kailan kong post diri daw sa Facebook o diri sa social media. Sige lang post diri sa social media. Mas mayon lang sige post sa social media kay kanang sa ubanda gahulat. Kaysa kanang ubanda nga gahulat sa ayuda. Si Sir Lando no? Correct, tama ka. Kuyawan, di ba? Wala to ng ilamba, wawa siya gitna. Regine! 106.7
Marina News FM. Sisid na. From ZSCMST Campus, Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Ay, pagkalindot jud kayo sa mga music, no? Mga love man, oy. Ginoo ko mabuang tabayot, di ba? Oo. Manay gingon nga, everyone deserves love. Oh, wow, bungga, no? Di ba? Oo. Oy, sila lang. Ako'y damay. Oy, kwarta kong kinahanglan. Ako'y damay dan. Uy, Najoy, there's a sad story, Jude. O, makaluluoy nga istorya, o. Sigurado ba kayo? O, na 16 years old nga, na minyog, 80 years old nga laki. Makaluoy ka, Jude, in town. Labi ng tungos sa kahikahos sa kinabuhi. Naiuban, di mo, mangitan lang tawag, mangitan lang tawag, upat kaim, matandang mayaman, madaling mamatay. Monang 16 years old nga bata nga babae. Nga naminyo og 80 years old nga lalaki. What? Oh, after sa honeymoon, namatay ang babae. Namatay ang bata after sa honeymoon. Kay nakakaon siya expired ng hotdog. Hoy, nanatong second set sa ito pala ng adlaw. O, pangunan sa ito. Kaklaro ka. Ato to ng expired ng hotdog. That is the end. Tapuin naman ako! Damo na ko stress to! That is the end of the story. Oh, di ba? Oh. O niya binay, kumana ko istorya, gugma. O, di ba? Nasa kinabuo. O, di ba, Leo? Ay, ayaw na lang, mahotdan taon ako. Ugma na po na itong kuano ito. Leo, no? Ginagawa ko, Leo, no? Your confidence in karma might build up. Oh, you have to review your, you give returns to you daw. So you are sensitive to other people karon, og siyempre, corporate others concern. Wabong ka sa imong magaron, Leo. You have to attempt to have a discussion karon with your accomplice karon. Wag ginong ayo. Oh, you haven't really talked a lot and are messing with your relationship. Wabungga. So, it's an ideal opportunity mo karon, Leo, no, to go to a new spot karon. Ideally nature. Kaya makatabang nimo to open up sa imong partner. Kato mga ulitaw, single nga, Leo, karon, naka-short-term relation karon. Nga ikaw ang gunaw na that living in the moment is very important. Wow, sa imong karon. Wow, there's a fun, enjoy opportunity karon to help you with exercise karon. Og siyempre, og na ma-accomplishment karon, Leo, and able to feel the achievement that you're on the track. So medyo okay ang imong karira karon, wabungga man ka, Leo, sa imong palawas mo karon. Kanang imong inadamgo karon samtang katulog ka, o itag damgo daw ng mata, no, ingara po kulit ha. Manay magkata nimo valuable direction karon. So ikaw, Leo, advise expert to change ang imong homeopathic consideration gano. Okay. Basta homeopathic, basta patik, automatic na. Oh. So maka-encounter kag mga strain karon in somebody parts lang, Leo. So request lang somebody to be near you when you go to the shower. Oh, ay palabi kay slide daw ka. So also don't get lenient with your health lang para. Sa imo pinasa karon.
Hoy, advice, extra warning po kasi mong financial, ha? Labi na mag-loan daw ka. O, ba't daw, mapagani pagka-recover mo sa loan, nag-loan na po daw ka, ba't naman tayo sa kalayo. So, na kayo mga problema sa imong financial, ayaw pa na ka, di ba, Masa tinda ni mo da dong. Sanich. Okay, kano number ko na yung mga importanteng tao ka lang nga mo enter sa mga kinabagano during this period. Or siyempre yung mga current relation karon may change. O batay-batay ka. So ikaw ron Virgo, enjoy the feeling of having someone karon by your side. And we'd like to a state of energy in the months ahead lang. Para sa imong gumakaroon, don't panic ka o dili ka magana if you can't think of a way to tell your sweetheart those home truths yung kamatuura karon. Today, we mong feel a little tongue-tied at first, but soon, to gain trust, medyo ano ka, so okay na? Your feelings will emerge. Wow, bongga. Sa imong karoon ba karon? So, di ba, good time for those. Di ba? Nindot kayo imong ano sa imong karya karon, Virgo. So na kayo mga business cards karon, working on the way for you. So have a great opportunity karon to express yourself. Wow, bongga man ka sa imong palaw sa karon. Na kay greater chance karon fulfilling these dreams. O magdala sa imong internal and external lives karon with a vigorous exercise. Wow, bongga man exercise ka, ha? Batay, so remember lang, fitness nimo in the world with a healthier world. So begin with daily water intake lang dyan. Sa imong financial karon, na kay powerful time for financial reflection karon, you need to think carefully about sa imong financial. Pagtay ka kay medyo tight budget karon because na yung mga imong karon, diba, hindi ka sa imong benefits of a healthy and harmonious material existence. Ayaw dyan pa, pantay-pantay lang dyan ka kay na, mas kita gasto, ikaw na po, wala kay kwarta, kurang one. Libra, imo ganun nga ipakita karon ang imong kalipay, joy and happiness karon sa imong job. Nga extremely beneficial kon adlaw. So if you're looking for a new work, now this is an excellent time to do so. Wow, bungga. Sa imong gugma karon Libra, no? So, tungod sa mga asar line mo karon today, nagsuggest nga it may not be an special harmonious day ni mo dili o imong adlaw sa gugma to begin with. Sigurado so but with the time and patience karon, it may become so. So pasensya jud. So nadyo'y excellent opportunity karon to resolve na yung mga issue karon nga nag-create og tension between you and your partner. So imo din ang solbaron karon para sa imong karon. So na yung mga distractions nga medyo nag-cause not to be less productive. Productive, ha? So na yung mga office romance karon sa potential to divert sa imong attention karon away from your job. So take care lang not to do something nga mag-irritate or magka-offend ka sa imong coworkers. Para sa imong panglawas mo karon. Ay Ginoo ko, medyo na kay mga ano karon Libra. Sa imong physical, na kay mga pain nga gibati o inaot pa nga makuha na karon lawas. So maintain lang sa imong diet food o syempre o water intake lang. Wow! Para sa imong pinasa karon. Kaya ba yung deep insight for you? Now is the time to examine. Dapat you have to examine sa imong financial choices karon. Kay mo set ka goal karon yourself committed to achieving. Bantay ha? So, don't be shy about doing so. Kung okay magani imong financial karon, kung wa magani, so ayaw na order og mga Shopee. Very much. Scorpio karon to it's possible to get caught up in the underlying theme of emotions karon lawa. Koy ang mga asa na mood reflection karon nimo Scorpio karon na mga certain emotions karon konti na surround you by romantic relationship. Wow, so okay kay ko sa imong gugma karon as well as sa imong partner karon are in a happy and comfortable partnership, no, diba? So ginawa ko walay problema get joy sa inyong relationship sa iyong partner wala, good luck. Ano siguro mo yung kinabuhi mo tayo na padjuta, diba? Para sa karera ni mo karon Scorpio, may called up and to fill up a variety of possessions karon Scorpio. So ayaw kadlok to ask acquaintances for help. Ayaw ay kadlok ka. Kaya mga powerful ally karon guiding you down
the road to prosperity. Sa imong karya karon, so walay problema, enjoy lang jud ka. O kung na kay mga certificate or diploma from a reputable university. Wow, bongga. Para sa imong panglawas ni karon, ay ginawa ka namin ko, medyo ang imong mod karon to na kay poor behavior karon. Nga medyo din loyal to you. Alberto, na kay mga social problems nga mag-a-affect sa imong psychological well-being. So yun na bata, exercise lang, yoga, meditate, o diba, kaon lang jud og oras-oras. Para sa imong pinasa karon, you must react strongly o karon. And it's a little fresh concept karon. So na yung mga workout karon sa imong benefit karon, sa imong financial sitwasyon, slowly evolve and change. O nalay mga mild peaks karon and thrown for a good measure. Sa imong financial, okay po ang imong Scorpio, walay problema. Sa mauna ang atong second set sa atong kapalaran karong adlaw. Nasa happy lang, nasa syempre, di ba? Hala, ato mga incoming first year. Sa atong college admission test, di ba? Ikalimot sa inyo mga schedule, kato naka-register na, you can take, katong wala di pa kompleto, pwede. So, nag-start na alas 8 every Saturday. Wow, every Saturday nga atong exam sa atong mga incoming first years atong college admission test as advised by the head of the Student Admission Scholarship Office, Mr. Regan Sitoy. Wow! Sa katong wala pa, just open lang ang www.csmc.edu.ph and pakita dito ang admission office. Wow, bongga lang. Alam ko na ba ito ng ilambay bunal pagpag ka na ganun. Regine! 106.7 Marina News FM. Sisid na. Extreme Power Max Coffee and Capsule. Power na hindi umayaw. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Pagkalami, oy! Alas 11 na jod, lami na jod ikaon, pagkalami na jod, Oy, kaon na diha, kaon na diha, sudanan na imong batasan nga pirting batia. Napaiba na problema. Kung saan mo pagkalayo sa problema nga, ang problema imo man ang asawa. Yawan, di ba? Correct. Ano yan atong third set sa itong kapalaran ng adlaw? Di ba? A few moments later. Okay, bisa pag unsa ka. Wala, joke lang. Bisa pag unsa ka dako sa imong gugma niya. Basta, kuhan lang ka, wala jug ka, habiyaan jug ka na niya. Naglaro ka. Oy, Sekretarios! Matagal mo na pala ako niloloko. Ang giloko ti ka, kay di man ni gawas na dyan imong tinuod nga batasan, God. Di ba? Yung gawas na daw, Kasa pa yung nagsugo kay imong ablihan, yung gawas na batasan. Sabihin mo, masaya ka? Aquarius ka lang so na invest ka lang additional hours karon para ma-explore nimo this vital aspects sa mong kinabuhi karong adlaw, Sagittarius. Sa imong gumagaron, today will be a pretty difficult day for you, Aquarius. Ang imong nauna karon will be flooded with both optimistic and pessimistic feelings. Pessimistic. Pessimistic di ay.
Oh, sa imong karakter ba ni mo karon? Today is the day to make a positive difference karon in your personal and financial lives karon daw sa Secretarios. So karon if you have any similar intention karon, simply get it out para walay problema sa imong karera. Para sa imong panglawas sa karon. Ay kaning mong fitness regimen karon, regimen. We adapting will start to yield results soon. Dapat imo jung improve your eating habits kanon og you will notice a significant difference karon sa imong wellness today. So imo na result of the move para sa imong pinansa karon. If you have been searching for opportunities karon to boost sa imong earnings, Secretarios, now is the day. Now is the day that the Lord has made. Now is the day to make a new strategy and put the whole of your energy into it. Nabusog man ko bisag wala ko gikaon oy no. Sige na lang, ana lang. Kang katagangin diha. Hoy Capricorn, it seems you are capable of accomplishing something karon adlaw. Oh, Capricorn. Kanay imong self-assurance karon and vitality. Vitality unahan sa sanggality. At an all-time high. So wala din pagdula, you're about to take over the world. Wow, Ginoo ko. Sa imong gugma karon Capricorn, it is not like you to sit around the brood over a disagreement with the party karon dawa. So however, pero with today's planetary alignment karon, imong gifeel karon as so you reach your stalemate. Oh, and unsure ka what to do next. Wala ka balog unsa imong button. Perhaps some actions rather than more thought lang is needed. So simply lang, let them know how you're doing and that you'd like to speak with them. Para sa imong karakter man karon. So you take a great pride ka naman alawa, Capricorn in your completing a task correctly and fully karon. Kaya mo na magdala ka na attention of your superiors karon, makalin mo being given more responsibility karon. Labi na mo opening the door. So bungga imong karera karon. Sa imong palaw sa karon, ang imong spirit karon will soar if you are a lot of energy karon. So there's an excellent day nimo karon para sa imong palawas no matter what. So I lang kalimot sa imong fitness as a way of life and syempre follow lang sa correct protocol while exercise is critical. Sa imong pinansa karon, kung nag-struggle maka with motivation recently karon, expect to see improvements sa Capricorn. So need to be adaptable lang jud para sa ang imong financial sitwasyon karon and cause you to ponder life more deeply. Oh wow, so today good deep inside. Oh, salom deep inside, dive na lang jud. Jawan da. Oy Aquarius. O kanala sa excellent time ko sa to expand existing capital kanon na to start a company or to finish a project while reaping the benefits of your wow bunga. So murag wala ka okay kayo ka Secretarios. Uy, sana all. Di human na. Pisces na po. Sa imong gugma karon Aquarius, it is not like you to sit around and brood over a disagreement with your partner. However, pero with today's sa asa line ni karon, you might feel as though you've reached a stalemate and dili po ka sure what to do next. Ginoo ko mabuang ko Aquarius. Para sa imong karakter man karon, ay Ginoo ko ka na magselos ka na magkuanag ka na out of envy karon. Your coworkers have recently become uncooperative with you. Hindi ko ni mabago. However, pero make the most of it lang. So don't say anything in front of them. Because it will be used and returned to you differently. Ayaw dyan, ayaw. Quiet lang. Ayaw po na isabay. Para sa imong panglawas mo karon. Someone close to you is sick karong adlaw sa Aquarius So doing a lot of nursing work karon but don't be concerned lang. So ang imong assistant will result in something positive lang. Wow, so sit back lang and watch as life continues. Happy lang, smile lang, exercise lang, eat well, at least 3 days a week. Sa imong pinansya karon,
Ay, Ginoo, imong financial energy karon in the air right now. So take some time lang to prepare ahead. Og imong i-consider ang mga options. So expect lang a good news to arrive soon. Wow, bongga. Mo arrive, Jod. Kulirit. Nasa kinabuhi, Pisces! Ginoo ko ni Pisces, nagkaroon adlawan nito kayo mag-contract karon with somebody either living in a different town or abroad. So mag-sign ka og contract lang. Wala sa Pisces. Ginawa ko sa imong gumakaroon, looking for affection. Wabongga man ka. You have strolled every far with no mission karon. So you need to proceed further lang dyan ka, Pisces. Okay, somebody has been unnerved by body. Is a person who secretly loves you. Wow, bunga! So he or she is not admitting to you. So, invest lang og some energy with them. Di ba? Ano pa na wala yung problema. Sa imong karga man magkaroon, ang work appears to get a seriously influenced karon. Because yung excessively emotional conduct ng adlaw. So, get familiar with it. Or sometimes eliminating completely. Mga require nimo some time lang, Pisces. So, ay lapalabi ha sa imong mga sympathetic towards people around you. Ayaw kag sympathize kay medyo siya, baka ikaw pod ang mahimong dautan diya sa imong tibawan. Para sa imong palawas mo karon, ma-enjoy nimo ang fantastic well-being karon adlaw, Pisces. So in any case, you need to watch out for health of your relatives. But so like one need to understand that your actual being is very reliant. Di ba? Sa imong psychological prosperity. Di ba? So in-out panta ganina unya para enjoy ka. So go for a massage. Aromatherapy can really help para kanimo. Para sa imong financial. Hoy, karon medyo na yung mga investment ka search ka mga investment. So, okay mong financial karon na. So, clear the entirely of your obligation today. Magbayad ka. Yun na kayo mga financial profits karon. And getting benefits from speculation and ancestral properties. Mga dawat ni mo karon. O, sama naman. Mauna nga itong kapalaran karong adlaw. Atong kapalaran dyan tambal o di siya. Pwede ang mitong tambal sa mga klase good. Because if Dr. Perses insults your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaya sa atong horoscope, pak, gano'n. Makautot ka ni ka, baho dyan na. Paso mo dyan ka. O diba na sa kinabuhi. Basta, ay na dyan kalimot. Tagay lang dyan. O diba. Tagay lang dyan ha. Ay kalimot in town. Napadiri mga kababayan. Di ba? Mga kababayan. Sa darating na mga kababayan. Sa darating na eleksyon. Sa darating po na halalan, huwag niyo po akong kalimutan. Di ba? Lando Bisaya. At sisiguraduhin ko, kung ako man po ay mangurakot, kayo po ay maambunan. Kuyawan. Salita! Dapak ganun. Halala na yun na siya gitna. Regine! Wow! Ang galing Marina News FM. Sisid na. Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisid na. Wow, bulaga! So, kalimutan naman sa ating programa Hot Top 2012 by Uncle Ben Fajardo. Og, syempre, alaw ng Heart to Heart of Papa Jones. Wow! Matang oras, no? Say goodbye na po ang atong heri kalong adlaw, 144516! Wow! Congratulations! Siyempre, manamilita po sa baan kas kang ginano sa manamilita po ka ninyong karon.
Og si Manime, salamat yun kaayo, Lord. Sa among mga grasyang nadawat kalong adlaw, sa among pamilya, sa among mga friends, nga they are in good health po sa among nga sungtig paminaw. Og salamat sa among station manager, wala ang butan kong gikan matinabangon, wala si Dr. Reynald Tidahay. Siya mga broadcast naging wala si Mr. Ruben Cute Pahardo. So, siguro ba na po ko sa inong tipagkatawas. Kangina, tigitis sa kawalangan, wala si Anong Bisaya, the one. Sa akong programa Katupnan, Pilo Malabwan, ang gitig-gitig pa siya ng Bisaya. Kaya sikat na gusto kay estasyon. Ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Ingat-ingat lang. Mwah, mwah, chup, chup. 1, 2, 3, let's go!